ба китобхонаи муассисаи давлатии телевизиони Сафина ин лаҳзаҳо нависандаи халқӣ, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, корманди шоистаи Тоҷикистон Абдулҳамид Самад бо дастовез яъне чанд китоби хеш ташриф овард. муаррифии китобҳо, тарғиби асарҳои нав ба табрасидаи адибон, намунаи эҷод аз як китоб дар барномаи Соядаст, ташрифи адибон, суҳбати ҷолибу самимӣ ва бо Соядаст, пешниҳоди як китоб ба китобхонаи мо. бо орзуҳои нек ва умедҳои сабз. Соядаст аз телевизиони Сафина. ҳозир дар шаҳри Душанбе, дар пойтахти азизи мо, дар матбаъҳо ва дар нашриҳо китобҳо зиёд чоп мешаванд. ба теъдоди кам, ба теъдоди ҳархела ба ҳар ҳол китоб зиёд чоп мешавад. боз дар маркази вилоятҳо китобҳо чоп мешаванд, дар ҳамаи вилоятҳо, нуқтаҳои Тоҷикистон. дар байни онҳо ҳам аз осори адабиёти классикӣ ҳам аз адабиёти муосир фарз кунем ва инчунин тарҷумаи асарҳо ҳам имрӯз чоп мешавад ва ҳамаи ин ҳадаф якта аст: баланд бардоштани сатҳи маърифати хонанда, ҷаҳонбинии хонанда, баланд бардоштани ҳисси ватанпарастиву худшиносиву худогоҳии мардуми хонандаи тоҷик ва албатта пеш аз ҳама арз гузоштан ба арзишҳои истиқлоли давлатии мо, ки мо дар арафаи 32 солагӣ ин дастоварди бисёр бузурги миллӣ ҳастем ва китобҳои мо дар давраи китобҳое ки адибони мо дар давраи истиқлоли давлатӣ чоп мекунанд бештар ана ҳамин рӯҳи миллӣ доранд, мавзӯъҳое ки ба гузаштаи имрӯзаи талошҳои миллати мо дар роҳи истиқлол, худшиносии миллии мо ҳаст. аз ҳамин ҷиҳат ҳам шеъри мо, ҳам насри мо, ҳам тадқиқоту ин очерку публисистикаи мо гумон мекунам ки хеле рангоранг аст ва ин дар китобҳо аст ва китоб кам чоп мешавад, зиёд чоп мешавад ба хотири он аст ки ба он умед аст ки ба дасти хонанда расад ва хонанда аз ӯ як баҳра бардорад, як ғизои маънавӣ гирад. иншои ҳикояҳо ва нашри китобҳои нахустини нависанда Абдулҳамид Самад 40-50 сол пеш сурат гирифта, вале ҳамеша таҳқиқи бадеии олами ботини инсон дар шебу фарози зиндагӣ, тасвири лаҳзаҳои дилангезу ибратомӯз ҳадафи ниҳоии адиб будааст. муаллиф бо сарфарозӣ аз муъҷизаи фазои озоди истиқлолияти Тоҷикистони азиз ҷо ҷо забони ҳикояҳои солҳои пешинро таҳриру поксозӣ кардааст, ки бешак посухгӯи талаботи имрӯзаи меёрҳои забони давлатианд. вақте ки сухан дар бобати насли солҳои 60-у 70-уми адабиёти имрӯзии тоҷик рафт, дар нигоҳи ман ҳамчун як тоҷик, ҳамчун як адабиётшинос, ҳамчун як рӯзноманигор чунин мерасад ки ҳамин насль хушбахттарин насли эҷодкорони асли 20-21 мо буданд. чаро? барои он ки ин гурӯҳ ки аз ҷумла устод Абдулҳамид Самадам дар ҳамин гурӯҳ шомиланд, дар қатори ҳамин хушбахтонанд, бо як насле иртибот доштанд ки ин насл аз гарди мадрасаҳои кӯҳнаи миллатсози Бухорои Самарқанд баҳравар шуда буданд. аз файзи суҳбати ҳамон адибони шоирони баҳравар шуданд ки шогирдони бевоситаи устоди бузургвор қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ буданд. яъне аз қалами онҳо, аз сухани онҳо бӯи Бухорои Самарқанд, бӯи таърихи зиёда аз 5000 солаи миллати тоҷик, бӯи боғи оламгир, овозадори мӯлиёни Бухоро ба машом мерасид ва имрӯз ҳам мерасад. ва хушбахтона устод Абдулҳамид Самад, такроран мегӯям ки аз файзи суҳбати устодон Сотим Улуғзода, Ҷалоли Киромӣ, Фотеҳ Ниёзӣ, Раҳим Ҷалил, устод Турсунзода, Боқир Раҳимзода, Мирсаид Миршакар, устод Мӯмин Қаноат баҳравар шуданд. мавлоно Ҷалолиддини Балхи як рӯбоӣ доранд, мегӯянд ки хоҳӣ ки дар ин замона фарде гардӣ ва дар раҳи дил соҳиби дарде гардӣ, рӯзону шабон ба гирди мардон мегард, марде гардӣ чу гирди марде гардӣ. сабаби комёб шудани устод Абдулҳамид Самад он аст ки, такроран мегӯям, аз файзи суҳбати инсонсоз, адибсоз, миллатсози бузургони сухан баҳравар шуданд. ҳамон шеъри
گلی خوشبوی در حمام روزی شیخ سعدی به خاطر میرسد و در حقیقت این کس خوشبختند از همون طایفه از همون نسل خوشبختی ایجادکاران ملت ما هستند که در محفل همه انسان‌های صاحب دل ادیبان صاحب دل ادیبان ناتکرار که من نامشون چند لحظه پیش ذکر کردم بودند. و شما امروز ما را به این برنامه سایده است من همیشه تماشا میکنم برنامه شما را میبینم دعوت کردید من عرض سپاس میکنم و برای اینجا من چند کتاب آوردم درباره همونو اندک شاید معلومات دادن راست باشد. این کتابی که من دستاویز نام دارد دستاویز اینا من سال 22 چاپ شده است لیکن به دست خواننده گمان میکنم کم رسید. در اینجا من یک تجربه کردم در سن سال ما مثلا در سن سال ما هر کتابی که چاپ میشود هر کتابی که مثلا مندرجه اون رو میسازی باید هدف داشته باشد هدف داشته باشد نه از روی هوا و هوس بلکه هدفی که هم به محیط ادبی ما محیط علمی ما به خواننده ما یک چیز داده تواند. در انمی دستاویز 10 قصه خرد چاپ شده است 10 قصه خرد که در سالهای گذشته قصه های نو هم هستند در اینجا مثلا خودی دستاویز این قصه است که خواننده نخوانده است یا اینکه سیر هزار چشمه که در اونجا خاراکتر و خو خصلت مردم ما رسم و تعامل ما در دستاویز این در دوره همون اون آفتی که به سر مردم ما آمد کووید 19 بسیار عزیزای ما را بود بسیار مردم ما را بود یک ناآرامی در جامعه در تمام دنیا با وجود آورد پیرامون اینا دیگر در اینجا از ویای هستن که خواننده در این چه آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است همیشه از اینا استفاده میکنن مثلا همین اسب بابام یک قصه ای که 40 سال پیش چو بعدی سال 83 مثلا شده است دستاویز میستر مثلا اسرار خوجا مومین انا هوای تیرما یک شادرد صدا من همین حاضر این دست چی است یک چیز گویم همین اسب بابام حاضر خواننده به هر راه و اصولهای گوناگون کتاب به دست میارد میتواند این کتاب به دست آورد میتواند همون چیزی الکترونیش به دست بیارد. چند سال پیش از به من از خطای زنگ زدن که همین کتاب اسب بابام لازم واریانتی الکترونیش از خطای لیکن برای امریکا من گفتم این چه شده است که اینجا گفتن که حاضر مردم این مهاجرتی هر خیله است بسیار تاجیکای ما در تمام مثال شهرها در بسیار مملکت‌های دنیا زندگی میکنن لیکن در همون جا فرزنداشون همونا غمی اونا میخورن که فرزنداش زبان تاجیکی را فراموش نکنند داند. در برابر دیگر قصه ها و کتاب ها از من خواهش کردن که انمی اسب بابام واریانتی الکترونی شد تا اون وقت واریانت الکترونی نداشتین قصه برای اون که سالهای پیش چاپ شدگی نداشت. من امین از کتابخانه به نام استاد لاوتی خواهش کردم بچه ها تشکر با اونا چی کردن همون کتاب همون واریانت الکترونی همین فرستادن از امریکا برای همین با ما تشکر گفتن که بچه ها متنای ساده یا اینکه چیه در کار که اونا مطالعه کنن بین خودشون معاشرت کنن که زبان دولتی یا مادریشون رو گم نکنن زبان مادری تاجیکی ما رو گم نکنن. асарҳои адиб абдулҳамид самад албатта вирди забонҳост ва хонандагони осораш миёни шахсиятҳои касбу кори гуногун кам нестанд. муаррифии чанд китоби дигар ки муаллиф ба китобхонаи мо онро овардааст тавсияест барои ҷавонону наврасон ва дӯстдорони каломи бадеъ. ман кӯдак будам мактабхон будам дар синфи 7 мехондам. як ҳикояи он кас якум бор ба дасти ман расид ва ман ӯро хондам баъд асари падар ном дорад. беҳтарин ҳикояи тарбиявӣ аст дар бораи як писараке нақл мекунад ки падараш дар садамаи нақлиётӣ мефавтад ва ӯ бо дар тарбияи тағоияш ба воя мерасад вале ҷабру зулми зиёди тағоиро мебинад. хулас ки аз ҳаёти як нафар ятими падаргумкарда устод навиштан ва бисёр як
образ офарии устод, тасвирҳои устод дар ин ҳикоя як бисёр дар сатҳи намедонам барои ман ҳамун хонандаи ҳамун давра насли наврас ки будам бисёр як таъсири ҷолибе бахшид, як таъсири хубе барои ман бахшид ва устод аз ҳаёт, аз нафаси имрӯзаи мову шумо мавзӯъ гирифта қаҳрамон интихоб карда ба риштаи наср даровардан ва баъдтар повестҳои парончакҳо дар бораи донишҷӯён, ҳаёти донишҷӯӣ, баъди вай баъд косаи давр дар бораи як оила, ду оилае нақл мекунад ки уно аз зиддиятҳои оилавӣ қадимӣ доштанд ва бубинед ки ҳамин косаи давр худаш маъниш ҳаме ки давраи ӯ ду зиддиятро ду ҷавон косаи даври худашон мебиёяд, яъне ки ду ҷавон ҳамин ду зиддияти қариб 100 солаҳо давом дорад, зиддияти ду оила, яъне оилаи Шоҳин ва оилаи Темур, амир Темур номаш ҳами хел аст, қаҳрамони манфӣ аст. бубинед ки ҳаминҷа тасвир кардан ҳамун давраҳои ки воқеъ ҳастанд дар ноҳияи Ховалинг мегузарад ва чӣ қадар як образофариҳо, чӣ қадар ҳамон қаҳрамони мусбиро тасвир карданд ки ва як марди ҳақиқатҷӯ аст Шоҳин. Устод инҷа чӣ тасаввур кардааст, инҷа чӣ тасвир кардаанд? аввалан ҳамон мавзеъҳои зебоманзари дараи сари Хосор, ноҳияи Ховалингро бисёр як мушикофона тасвир карданд, рассомона тасвир карданд ва ҳамон ҳаёти зиндагии кӯҳистонро бубинед. Вай Шоҳин агар дар ҳамин дар бораи повести масалан косаи давр гирем, таҳлили образҳо кунем, Шоҳин ба ғайр аз оне ки вай як марди ҷиддӣ буд, як умр дар кӯҳ пушта чӯпонӣ кардааст, вале боз як навозандаи хуб аст, навозандаи сози най аст ки дар тӯи яке аз хешовандонаш ва най менавозад, бо найи ӯ масалан арӯсу домодро ба хона мебиёранд. Ин як ҳаёти воқеии имрӯзаи кӯҳистон аст, деҳа, аслан мардуми деҳаро тасаввур кардаанд устод ва бисёр қиссаҳояшон, ҳикояҳояшон бисёр диққатҷалбкунанда аст, бисёр хонданӣ аст. дар ана ин китоби чароғи дил ин ҳикояҳои ман дар ду ҷилд чоп шуд, ин чароғи дил ва шаҳсутун. ин ҳикояҳои ман ки аз ҳамун аввали эҷодиё дар солҳои 70 гӯем то сол ҳамин нашри ҳаминора дар инҷа ворид шудагианд. Масалан оное ки хоҳанд ин китобро меёбанд, ман ба ҳамаи китобхонаҳо додагӣ ҳастам, меёбанд, мутолиа мекунанд ва роҳи эҷодии як нависанда аз куҷо то куҷо рафтааст дар ҳикоянависӣ. Масалан чӣ характерҳо офаридааст, чӣ ҷузъиётҳо аст унҷа, чӣ масъалаҳо аст, аз ин меёбанд, аз ин китоби чароғи дил. ман гадои суханам, ҳарфи ту шуд дармонам, эй биё дар қадамат ҷону дилу сар монам. нашри шеървора ва зарбулмасалу мақолҳои гирдоварандаи нависанда Абдулҳамид Самад дар китоби ин саҳар паҳлӯи дигари фаъолияти адабии ӯро ба хонандаи гиромӣ ошно месозад. ман як нуктаи дигаре мехоҳам вобаста ба эҷодиёти устод Абдулҳамид такрор кунам ки содда, заминӣ, табиӣ ва бисёр тоҷикона он чӣ гуфтанд аз ҳаёти миллати ман гуфтанд, аз ҳаёти мардум гуфтанд ва табиӣ гуфтанд, тоҷикона гуфтанд, заминӣ гуфтанд. ва вақте мехонед бемуболиға ба димоғи дил бӯи оби хоку Тоҷикистон, бӯи таърихи миллат, бӯи ору нанги тоҷикона мерасад. албатта ин нуктаро бояд таъкид кунам ки ҳар як хонанда вобаста ба ҳамон дараҷаи фаҳмишу истеъдоду дарки маънии асари устодро дарк мекунад. лекин ҳар оина дар ҳама ҳолат такроран мегӯям ки чизе гуфтанд, аз таърихи миллат гуфтанд, аз табиати олам осмоншукӯҳ гуфтанд, аз адабиёти бузурги гузаштаи мо гуфтанд, аз ҳамин чизҳое гуфтанд ки то имрӯз миллати моро зинда нигоҳ дошт. агар дар бораи забон гуфта бошам зебо буд, дар бораи ҷавонӣ бошам зебо буд, дар бораи ишқ бошам зебо буд, дар бораи таърих бошам зебо буд. устод Абдулҳамид Самад шеърро бисёр дӯст медоранд. ман борҳо дидам ки дар дасташон девони кабири Мавлоно буд. девони кабири Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳанӯз замонҳои шӯравӣ вақте ки китобхонаи Фирдавсӣ амал мекард,
حال اتحاد شوروی بود و در خزینه کتابخانه ملی تاجیکستان که وقت کتابخانه به نام فردوسی بود در 12 جلد در ایران دیوان کبیر مولانا جلال الدین بلخی انتشار شده بود و خوشبختانه در خزینه بود و من همچنین دانشجو که بودیم میرفتیم از اون خزینه و ادبیات قدیمه بهره ور میشدیم و من همین دیوان کبیر مولانا جلال الدین بلخی رو در دست استاد عبدالحمید صمد بارها دیدم و اون کس استعداد شعرنویسی هم دارن، شعر هم می‌نویسن و این یک برتری اون کس است چون که نویسنده شاید همه کس میتواند باشد اما شاعر نه همه کس میتواند باشد. برای شاعری خوب بودن درد داشتن در کار، پیش از همه درد تاریخ، درد ملت و خوشبختانه استاد دارن و همین یک درد افتخارانگیز، یک درد سازنده که باید ادیب و شاعر را بسازد در آثار استاد به نظر میرسد و من گمان میکنم که استاد عبدالحمید صمد یکی از نویسندگان موفق ادبیات معاصر ما هستند. تکرارا میگویم که آنچه که گفتن زمینی بود، تاجیکانه بود، افتخارانگیز بود، ملت ساز بود و پیش از همه انسان ساز بود. аз солҳои донишҷӯӣ навиштаҳои адиб абдулҳамид самад дар рӯзномаву маҷаллаҳо чоп шуданд. муаллифи беш аз 30 китоб, шохи чанор, баъд аз сари падар, парончакҳо, пиёлаи шикаста, аспи бобом, косаи давр, майдон, акаи ошиқ, шаҳррези садо, талош, санги маҳак ва тарозуи ҳунар, гардиши девбод, ёр дар бари ёр ва ғайраҳо мебошад. ҳамчунин беҳтарин қиссаву ҳикояҳои ӯро аз маҷаллаи садои шарқ низ имкон доред ки мутолиа кунед. قصه повести парончако дар бораи ҳаёти донишҷӯӣ солҳои 80 ё 70 нақл мекунад. дар бораи ду нафар наиму насим ва қаҳрамони асосии наим аст. насим ин бачаи раис мегуфтанд, қаҳрамон номаш бачаи раис аст. асосан бубинед чӣ хел ҳаёти донишҷӯия тасвир карданд ва ҳар касе ки донишҷӯ аст ман тавсия мекунам ки ҳамин асара гира хонад و حیات خودش رو در اونجا میبیند. چه خیلی بعد یک جویا گروه به خوابگاه میروند، یک جویا به خوراخوری میروند، یک جویا به سیر سیاحت میروند که در حیاتی مثلا هر یک دانشجو 4 سال یا 5 سال این حیات طلایی مثلا حیات دانشجو است، حیات یک شخص است که در دانشگاه دانشکده نمیدونم انا آموزشگاه ها میخواند. همین یک تصویرهای عجیب کردگیان، عموما تصویرهای بسیار عالی دارند استاد. дар китоби ин саҳар адиб мегӯяд ин шервораҳо меваи таб, нишоне аз мушоҳида, ҳиссиёт ва андешаҳои талху ширин дар шебу фарози зиндагианд. аммо ҳаргиз даъвои шеъру шоирӣ не, ба хотири парокандаву гум нашудан ин навиштаҳоро гирдовардам. аммо шеърҳои адиб аз дили ҳассос ва завқи баланду маҳорати шеърнависии ӯ дарак медиҳанд. чуноне мегӯяд дар ин дунё на умре мо бимонем, чу гул дар байни ин саҳро бимонем. ширин шуд зиндагӣ бо аҳли пайванд, нагунбахтист агар танҳо бимонем. боз яна як ҳикояи дигар доранд. гули наврӯзӣ. бубинед барои маъшуқа шуда як бача як духтарака нағз мебинад. ман рости гап қаҳрамонҳои асара фаромӯш кардам номушонро, ҳама яно дар ва наместад. бубинед барои ишқи ҳамун духтара сазовор шудан. ӯ бача қаҳрамони мард вай аст, гап зада наметавонад, агар гӯем дағал мешавад гунг аст, вале эҳсосоти дохилӣ дорад, бо дилаш чунон вай дӯст медорад ҳамун духтарака. ҳамун духтарак шарт мегузарад ки агар мар ҳамсари қуллаи баланди кӯҳ гул биёрӣ, ман ба ту масалан мерасам, яъне ки мо ба ҳамдигар метавонем будан. бубинед бо чӣ қадар машаққатҳо, азобҳо ин бача меравад дар сари қуллаи баланди хатарнок меафтад, чӣ ҳодисаҳо аз сари вай мегузарад, лекин мардона ҳамун дастаи гула мебирад, дар духтар тақдим мекунад. вале духтар бо ханда, бо як нописандӣ хай меравад. инҷа ҳам тарзи образофарию, тарзи санъати ташбеҳу, ҳамаи санъатҳои ки дар адабиёт мавҷуд аст устод масалан корбурд карданд. хулас ман чандин асарҳои устодро хондам ва охирон асаре ки гардиши девбодро хонда истам ки дар бораи ҳамин воқеаҳои фоҷиаи миллӣ, дар бораи ҳамин мусибате ки ба сари халқи тоҷикистон омада буд, ҳамун таҳлили ҳамун воқеаҳои даҳшатбори воқеаҳои солҳои 92 то 97 тасвир карданд ва ҳоле хонда истодам. вале ман чӣ мегӯям,
من همچی یک نفر خواننده از خواندن اثرهای استاد عبدالحمید صمد یک جهان بهره میبرم. بخصوص همین پوستی پرانچک ها، پوستی کوسه دو، رمانشون با نام گردش دیوباد و حکایه های مجموعه حکایه هایشون. من یک بار دیگر از با استاد سلامتی میخواهم، با استاد عمری دراز میخواهم، ایجادهای نو به نو میخواهم. ما خوانندگان از استاد باز اثرهای نوی نصریه‌شون رو انتظار هستیم. کتاب این سحر همین با تازگی نشر شده است گویم می شود. این بود در اینجا این هم تجربه است. تجربه با این خاطر که در اینجا شعرواره های من که از همون سالهای دانشجویی فرض کنیم تا آخر من پراکنده مشق میکردیم. این شغل اولی ما در سالهای دانشجویی بود. همین را من گرد آوردم. در برابر این من دامن قریب 1000 ضرب المثل و مقال که من در حاشیه همون نوشتگیام، یعنی که به هر گوشه و کنار تاجیکستان که سفر میکردم از مردم میشنیدم، در گوش من نو می نمودم و تماما چیزای نو که کتابی نیستن. مردم دینه از درواز یک زن یک بانو درباره ضرب المثل و مقال ها صحبت کرد. من بسیار در حیرت افتادم. بسیار چیزای تازه گفتم. چیزای تازه گفت که ولی ما چی نکردیم. میگم مثلا میگه که نخچیر در کوه در پاران سناج میآفرند و در نظر دارد پوستی هم او را کش کار میکنند. چقدر یک چیزای تازه شروع گفت. انا مثل همین در همینجا دامنی 1000 قریب دامنی 1000 ضرب المثل و مقال با پیشگفتاراشون. پیشگفتارای من هم برای شعرواره ها آخر سخن نوشتم یک صفحه که اینو چی هم برای چی اینو رو چاپ کنیم و برای مثل به از اصل برای ضرب المثل و مقال ها من یک اندیشه های خودم دایر به ضرب المثل و مقال ها در فرهنگ ما که اینو بعضیش مثلا مثل همون ربایی های خلقی ما شاهکار هستن. اینو یک چیز عالم معنی را در خود فرا میگیرن. آدم هشدار میتین، آدم تکان میتین، بیدار میکنن، آدم دلخوش میگردونن. همین ضرب المثل و مقال ها من جمع کردم. خلاصه همین است. دیگر یک کتاب دیگر است، این زیگزاگ سودبی. این ترجمه همین حکایه ها و قصه ها است به زبان روسی که در نشریات روسکه لیتراتورا همین کتاب ها را چاپ کن. هم چراغ دل هم همین زیگزاگ سودبی را نشریات روسکه لیتراتورا سیفالله فتویف رایگان چاپ کرد و من هم همه همینا را با کسی که مراجعت کرد همچون همتی اونو البته رایگان توفه میکنم چی میکنم. و امروز دیگه همین کتاب رو آوردیم به کتابخانه شما سایه دست میکنیم و برای خوشی کار و سعادت روزگار کارمندای شبکه تلویزیونی سفینه برای کار میخوایم با اونا و اینا میسپاریم به کتابخانه شما. چند کتاب نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و کارمند شایسته تاجیکستان عبدالحمید صمد با سایه‌دست مؤلف به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تقدیم گردید.